Tinggal aku abang sekui ke pang. Pila day officer ramba jong kasuka India. Di pila ya keleng kiri bersih. Semua benda tu yang ini kiri go pila pun. Bat ki kam go hibat. Toh. Bapin sutu kan. Ngi mensyah kapal ba joint service pa foreign service tengile ki training ki jat mo. Ti ki training bale mangi shubu ki dan ki training ki ba kita kemot ke ba kentup ngile training army bra ka military attachment kiot ngali poch Kashmir bra stay po tha ti gidon pa bangile spo nong kendong po UP ngale po UP dan pat bangale training district training ngale West Bengal atu kapor ban tips pang ki India kalong kumno ken na bala phim tip ki India pun represent kumno shabar ti kijat training don pat ki training pat ki balai yakini ki jat ki wei ki ministry a Delhi shubu anta kadai nado pinong commerce industries human resource ki women and child development the finance ministry le kalong bari kalong kongsan ba the defense ministry kita ngi hap tip lut kita ba rakat to dalat shabab mentangi pa bangalet kumto por bagilong professional nai tu ngil alai ngi ka language ka foreign language ngi de man learn yang ki aya nga ka Swahili ngalet sa Nairobi man learn Swahili so tu tika Swahili tinga ngi school kan ngabo ta we perlok sa Shadri boleh banasau tingilet kita ka school tambah kita ka school balik ngi di bon missionary berkeleng ke missionary berkuat ban hikaya ke kuat ban yalap situ ti kam nang itu ketian nang tu kan tinggi lek kata kan Swahili ti dedap nang tu pat ngasa ngatre situ ngilong pat ngi hapo high commission namar Kenya ka deka commonwealth country ti ngi tre pang tu as third secretary ngalong third secretary tu te tre ngalong in charge ki passport ki ai passport ki Indian ki kita ki kam mo tian lang kio pat nang tu kijat pen dan dah hadiah nang tu pangapoi po Hungary aku tu kapor nang don ki kadang don komunis situ tia po bangadon Hungary ru ngapoi hapa bangadon Nairobi ngako abnya tu pi ngadon po kadon ka ku bro ta ha khat khandai prapuar sampa khandai prapuar kadon ka ku kata busnat ba ka jingja kadai ka ja kumno kadai ka ski blay ilok dengan teripok Kenyatta hospital lah kapor night duty ti ini ti kerja aku no yetu khana hadien bekiwan damit ini kiwan tek suloi kumto kiwan ra ini ba mensau tip ki sipai nem tip ki ba ile persa ya government tu kapor syuab tek suloi kumto ki ang pi ngimta re pi tang pi pe be uniu patient jungi kan bala mensa te ki la ya kio kan ta ti kadong ka jing siat kadong jing ai ka jing jagi babuan dan kata ke experience semua dah fikirli ke experience juga ngak adventure juga ke babuan ba kita tinggal poi sa Hungary pak nang tu pat dah Hungary pak kalong komunis sistem katu ka experience ngak babiang kan nak kata masih setengah haban kedan balai ba lada kibrio ki babuan ki sotu balai ba ka Soviet Union ka collapse pi balai ba kalai tuan untuk ka du nak sendan kadau kalong bakum kita kan bakatu sistem kamla arban sustain kamnum la long ra fi ti kamlong free kamlong nano shadong ka kata imdon namar hang tu imdon ki bala bantang mandi jing de dukan li jong rum la mandi bar khoi da ka sarkar kamla man long ka sarkar kamla man le business mo kala man chana policy ka sa field to Soviet Union atu ka de experience nga ko biang ba nang tu pat tinga hang tu le ngayo ala ba ban le kan ki commercial work bagi orang kan kita involve baba kini ki business delegation na po India ni export Maruti car ka banungkong tu kapor ba export sabar de kapor jonga Hungary atre ba ko to syai kusai kan nang to pangapoy po Sri Lanka ha kapor ba kadon ke Indian Peacekeeping Force tu ba sya ayu Rajiv Gandhi ru kita kamot ngapoy tu Sri Lanka tika turu kadika experience ke babuan manangi ka tamar ka tu kapor ngi Indians kilong against ba ngi Indians po Sri Lanka na ki senhalis ki don ki ayuk ki mta kan le no abang tenaki ni ki Tamil ru mtahi to kata experience
Tengah poi si Delhi nang tu ngawan pat si Delhi. Na Delhi pat ngalet sa UN. Haka UN pa ngadon na Cambodia. Katuro ka experience pusnat ba ka UN, United Nations. Kajing kuwa kakam jonga to po Cambodia kalong bagidai ban wanra ka namakalong civil war fi lai penyap para magi kat no. Tigalai ke UN ban penlong election ban wanra normalcy biang kan. Ti haka po hang to nga sya detain po Khmer Rouge ro. Itu gerilla. Dengan kata-kata kay mga ong bangalai gini Tamil Tigers nga gini gerilla bangadang ong ngatus ni mano ba interview yung akom tu bang ong. But kini ki shani li kita kaya Chelsea ba ong shani jongili kini ditang ki misguided youth kini. Mangalai gitu tikilong pindong ka firepower jong kiru kajing triam jong kiru kajing long cruel jong kiru dan kajing adai. Kini kidang dong jing tip beliau jing sya. Pindahkannya katakan di kebala kadang kadai ke sistem jung ini adalah bansol dengan hari dapat ya kajing triam tu bagi tu mindan iu nang tu pat nang tu pengawan biang si Delhi tengah search New York. New York tengah long involved bahawa kani ka hatu kapol ke India kala persang ban promote dengan economic reforms fi ngan sepen fi hang tai kawai bangayo na ka New York business ayun tai ti ngayo lat bang tu ban promote ban keren po Harvard University po University of Pennsylvania keleng ni ki Chamber of Commerce setiap pak kalau aktif api por bakaja tu ka Jingja World Trade Center 9/11 ngadon New York ayo ilut tu bar tu kalau experience syirkai ba ti nang tu pak asli as ambassador po Peru ti ha Peru pak experience ngayalam kin namara tu ka po kala kani ka pi kani kawai kai pingire ban suso bakawai ke India man siapa bangami nengkong na India balik Nairobi kita kemot ki kenya bagi India di baduk kumni kam da yu ndala poi New York pakala aper ba tu ko por ba ke India ki lami kini ki khamtam kani ka information technology industry pi kala kio ki la recognize ba ki India kala I ba tu ko por to bangalech po Peru tingayal ngai tu ko por ngai por ba yu mga ngayo alat banyalam ni ka uptake baka TCS kada jong Tata Group tikini so kawai ba kini ki pharmaceutical company jong ki Dr. Reddy jong ki Ranbaxy kini bar khayo la ra bantre so kawai kini ki Bajaj scooter gitu kum kita kan tenang tu pak ngawan ngapoi siapa ngalet sa Brunei as High Commissioner or Sultan nang turu katu la experience la jong hi namar ba kadi ka monarki fi tinga sapoi pat khaddo ngapoi tambalong ngi ha tu kapor ko magadon ha po Peru ngalong accredited po Bolivia pila smosh pangalik titikaka istu ngala apoi lu keleng tambalong humtangi anda chong mahkana hantur ngilait dengilong conference sa Brazil Rio ha po Sao Paulo po sa Argentina po sa Chile keleng humta ngalong ambassador po Colombia ngalong accredited to Costa Rica to Ecuador siya keleng tu tingalong involved lo ba kini ki companies na India like kini kum ka ONGC kum kini Oil India kini ba lo involved railways ki ti kadon ka kata ka experience pa kanya na tang bakawai kata bale bang keren gini berkhai kalong ba kum ka may galia hangin yang kwaban ong balala kamdon ka investment na syabar hang ni pinumla ra ban develop kini gitu. Tapi orang ban aikam aijam na jungiru kan mi bon nang tu. Tapi kini ki menta syubuk begini ki balik training syubuk menta balik training plumber, balik training carpentry, balik training ban fabrication unit. Kan mi ka business yaki nak itu ke investment ke bawah nasabah. Si kamu kajing kali jong apa kelong kini. Pila ya keleng kiri ke pasai. Ke dalade pila yo I ya ke jinglong jigim kibri haki tu bijaka apa kunju haba piwan pai mun tashala ke jong kari philap kum ni lo tenga skwa man kali na phi kumno philap ye ke jinglong jingman jongi habya nujor ba kiwi pat haka yo ka kot haka kamai ke ji haka jinang ji sta barwan lese hakarep karyang hatungi ladon sakman ngi nang sadin ta phi ngan chushim mai kum ni mo la shim kelum kan kan poi biang hendiat saya bangi keren mana balata shim ya kilat kilinti bami menta shubu
namar kawai na ka jingmi jing mentoi jong jing yo hill state kalong ba phi yo alat yo lenti ke ba phi yo man shwa ha pa boleh maka asam ki bon ki lat lenti ha dei galang education ka jingmi ki scholarship ki jingmi ki ni kitai ka university ki ni kitai ki di bamdan man shwa dan ki mi ka jing keli kalong ngila ala ne man ban shim kabu ya kita hai kum kita kilat lenti ngila ala ban shim kabulat kadai kata ka jengkeli pi ladai bagi bon kilat kelenti kilami ki kilat kelenti babon kilami ladai kada jekin keli ki ngila bancim kabum kita ya te menta shubu pindong le dekren le so kata ka yo ka kot kidwon ki bala long millionaire long billionaire ro anang ni na po khasiel sa tharai tang baka e jing mentoi pa ikiwei pa ki bami kapoi biang setaka value addition bang ang menne mentala shubu menta naka rep karyang nakibrio jungi shubu menta katkum ki jing tho apuli ba new 4% ki di bamdon jaka puta shu ban rep kai kata ka keren yangi bakidon tang hendak ngut ki ba mentoi ki ba bon ki myo jeng mentoi tika dong jing ma ta ti ladaka jing mentoi kalong ya baro kaya keleng kat kum kat jing tibet kat kum jing tristom to ka biang menta pen pe nan ta kadang ti bang belai babun yang i bawang bam yo kam mi kam kum no nain mi kam non jing mi ti kam don economic activity ti pin mi kam na Jadi hang ta kai menta bengi hap perkhat bahai kan ya namar ba ti ong to ngangar ngan sa kan ispangan ni ka jingdap ka Meghalaya san pusnem namar ha to ko ngadang khna adolong tin age mama jong ngal along volunteer bro to ko por po sekretariat pu ba ya ayu to ko por perkhat pi adang khna ba khat san snem ngat to mama jong abulong organizer no po malki ba khat no tinggal ia mentah ke jalan musang shit tu apa tidak berhat mentah orang itu apa el state kum tu mentah apa along kum no pindah pet le mentah pet tu leaders jung itu apa yo el state se pindong kapten sangma pindong wa bilindo pindong Stanley Nicholas Roy mandang Martin Naran majau kiwe nya debate bat ki yang syabshito mentah gini politician jung i la ban debate man ngamar pramarmat ngala ban challenge ki Dito. Ngan kilibiang yapi mentai ya ka jing ya dai hapdeng ka India bat ke Bangladesh. Ini ya don marjan ba. Asna fikli kata. Ke haba pipi la ya keleng ni persen. Te ka banga ko aban pili na fi ka long ba hatu. Kadon ke jing e la deja bang ya pen khlanya ka khai pateng hapdeng ke India bat ke Bangladesh. Mar kuma kalong mentang i hagi babun ki khem. Good question. Kumaka India, kumaka Bangladesh mata kalau akam kiu maka. Good question, very good question. Ngastunat civil pikli ta jengkli. Kata ka jengkli ke beri benrung apa yang jungi menta. Ngi namar balai ba nadu mensyua ba ngobe bang kharbang khar kengpo kan ai karim. Menta di Bangladesh menta buat hamla India ro menta. Ngilai kata kan ba kata ka ngilai Meghalaya kan. Namar balai ketua look east policy ndai bang east policy te namar to kabiang mo kabon ka ai ngam ketua ka ngasali lecture bas pang ketua namar ketua ka syong benginya dei ba ka nadu Myanmar Thailand Singapore kum tan dei te kani ka lenti mo man kena ke Delhi bat ke Bangkok ba ka Singapore ai bro to kabiang te ka geography part yangi ka ong bagi dei ban ya jan ba ka Bangladesh pimla ban penkelai kata Tesa kawai pat ka Bangladesh minta kala nang kham ya syafrang. Minta ka per capita income jong Bangladesh kala kiu nya ke India ro. Perhapi. Dia ka jingkeli minta kami kadon kami ngi ke Meghalaya namar ngi ka bangila ban shalan ai kalong ka Bangladesh. Bani Delhi ngi ajan sa Bangladesh. La syai shubu minta kibrio jungi kibun ki buka ban le business ban shalan yu ni bangyakan meneu deu shirmit nu so amret nu sing nu ikat bakwa dada kabiang
Kajing ada jungi ka Bangladesh kan ya bahasa Bangladesh. Mdai tang kata. Nakaliang jong ka pot mah ki khat ka Tika. mensha parat mirak jungi kiran semang citagong. Namar ka pot mensha pat don kumta ka syaka kani kajing partition ti kiran be kata ki ong be sel het cha partition spot citagong. Ti perkhat pingin yo alat ban kami ka citagong pot. Kuma kalong mensha. Balai ba kilik duk ibrio jungi mensyarah after partition namar balai ba ka kani ka shalan kuai ka shalan so nemtra ka shalan tempau ka kut no mi ka Pakistan tu ka por kala nong yasun entah ka setkut no ti ka jingkeli jungi menta ka lawe jungi menta da kaliang ka yo ka kot ka syong ha ba ka Bangladesh ti pindak ke kendu nga bala kendu namar ba ngau nge fi meneng along involve ado bawan kini ki kani ka fiki ka CII ki onra kini delegation na Bangladesh ngalong involved gitu ki kwa mana kini ki Bangladesh le bakinwan kini ki tourist group wan chini namar mensha fin puli ka kot jong Nirat Chaudhry tip autobiography van an Indian kawai ka chapter jong kerentang sepang ka Shillong bak hasils kumno bo kiyo Shillong uja hapok teki oak trees jong kalom Shillong tengah kitum dan batip mana-mana ru mentah perkhat pi. Na dua kapua kat dan kanam. Ngi 4 la ban sim kabui kata. Fi ki kwa bagi ni Bangladesh ban pak brio sini ban pak turis. Ki bun nomar kini ke kenduk mengadi ke belabet labiang sudah. Kini na Bangladesh. Dan di ke belai polis ni university apa seneman sport St Anthony Ibra mensua. Ti kwa apa? Terbeli bangimla. Katakan bangi kabadon kam yang ikalong baka ke baja hangi di ban pe elade syam dei tang ban sukuno tang iwe badai na kita katakan kanum yalam yang syakmat bisutu ngakwa kani bangindang ka confidence la dia bang ka jingya cha perang jungi ka syong hangi kam syong hakiwe In confidence kuno nomar mensua to kaina mapi tang si post nem karsan senem mensua. Ki yau ki hat ki don ki pli. Kali kawan kadang don kim don ki saina. Menta ki jingkhang kala khang don. Saina menta da pilih si boda dun ulalong kumni. Kabadai ba mafi. Dai na kata kadau ba katakan menta la fikiran ni ki border sendai menta kum gani ki jingjabat ke Assam. Bakal akhirnya politik palat hendai pindah keli gitu gibri ke bahasa ke basong satu politik na baru arliang ni ngamong tanang ni megaliaru Assam lo kaju ti pindah song itu gibri yang tu itu gibri satu kila ide thiet kila em ya yang kum tu kia biang dah keren itu gibri satu kumjo bat ke Bangladesh ru mentah ke badan kam kalong kumnungin mentah syubu pet kum ka European Union se mensya ki assured ma Germany bat France kilong thma bai lai yap lai berak mensya perkhat pi thma ba li perkhat Hitler la capture ka France ke perkhat mentah ki bi jando di gitu namal philasu thu em mentah ka mensya ka don ngi mensya dang poi nong kong ma sha Europe ki currency ki babon habia bujili kum ni kejak la kelumar bro ka France ka Deutschmark ni ka ni katai mentah don tanggawe ka euro kami kum kata kum ni ngaman syang don Latin America ba ngai fi ngalach po Colombia po Leticia sa Amazon nga sya ai duksai fi ha Amazon mentah nama ka Amazon ka don lang ka kata lang bun ki giri ka Brazil ka Colombia ki Ecuador kini berkhot Peru berkhot kini findalach tu sa Amazon kila ya trai lang ki tourism berkhot namar finda shim ya kali yang melek tu Amazon pihak mentah pidon kani ke Jakarta jung ka Colombia pidon jung Brazil pidon jung Peru kilek lang sis mpet no men berkhot ki jung ton tu te kitu kinong song satu kimpet shu shatai sepo center kila yo ka ekonomi jung ki kala biang nang tu ni mentah ba ka Bangladesh ki di belong kumta bat susngo ba o kata kumta kar Bangladesh ki kila ya sa perang ni shu ya banyak beliau kelam poi syairu kam dan jing mentoy ye Sesatang gue bar di kuan perkut ini keren berfi kumbai keren mana na basdang ngisok men si bune habat kidon rang ba khasi
ke bekerja beri ke penmi berkin sinti ke lengkor ke bahe ke muki ofisa tengah tarai pir pidan ni kata namangi ngisim ba habau don beri ula jong krempe undan ni kata ke jing slow bo uie la ke jong je kure te kawai ke bang kwa ban pin ai jing mot ma pi samla jung ni ma le seng humility lengba ke jing ai mesin yo pi la simsden la ni la arsden in sedang no ban mi ki khas samla khasi jung ki bashrut ban sim ye kini ki kam dengan ka dan ba he ko malong ma pi te kai ga khbo ko pi do lada dei bi ban keren bi ik samla hi ken lada ka message jonga kadi ban long bi ik samla ki ba sngu tho akwa ba yaki bandon kan jing sngu te bangi ngilong ba ki batibet kum kiwe ngim dei ki baduna kata kadi bandung hangi kani ka jing sngu batai bangi tieng bangi ai kadi ka jing long inferior te kadi ka inferiority complex jadi bendu ana kata ti kami so gini ki bejingmi akot khubor badai kata ka gile kata kita yang kumta gile kita kumta ngidi ben baro khach sngobi bakadai tangka an ke ban kita ki an ki jat ki ban sumangin du na mangi bar khach kam dai kumta ladapi kata kan ladapi mla hi ban adapt ya ka change khamtam ko makalong mentalai kata kamu bangan chusngo ba kadai ka sarkar India kadai ban aingi ta KLP kadai ban aingi so kata tel dadon kata tel ngila labiang mai kan perhat bi ka katanya perhat bi kadai kecil perhat bi kadai hangi ladang idon mangi ka jing ka confidence hangi hai bangilong ki batibet kumbal belong lang kiwai kata ka badai bandrung ka manusia kumluban pendrung ya kata ka wingam la ban juba namar kan rayo keren iki katu kat ni bang yo keren manga ngailek ban pendrung ya kata ki bakhot yang asbu apa college po university kam tu ngailek ban pendrung ya kata ka jisngo kata ka bakongsan tengan perkut masusano stang we nomar menne pi ong ba khabaya keren bat kino yalam yela history tak tu ki po kidon la ka jong ka nia ka jutang ba se kamanya ba jong ndai mentah ka kentin ni fi ong ba bat kini pidang nut nang ba pi khamla ba pi kham sutu pi ti pi tharai kam la dei ba mangi ki pai ba hakini ki sni mila jit bakla ki no yalam jumi begitu no soka kata kan ke kadon ka ktien ke ong way to start ong ba the people get the government they deserve atrai de u pop no mdei pop you can get kerteng jungu kan doi way political scientists on the people get the government they deserve kabasusi ka dikata khamtam le menta ba kabanang itieng galong ba kibrieu ru kila asdang ngalai kai to shebhoi la sha ngalai shebhoi hakwe singa shongkai po led sha ta po ayu ti kidan ki kadan politics tu dan boy ong persa antu ngai ndai le election ko tu nga ai pisai ngan bot yuta te kata tu fite we itieng menta namar ba ka qualification ban yele election galong betang kapisa kam desu ba ong buni buat tebet ubala ban ni yarap yang ini dah ka ban peniak seprang yang ini ban kumta kai kata sebaik kata ngamtip ka kumno ban sop le kata tete ka ba hangam te ka ba sekue giri ke persi ki bi pisah portebol yak pisati kasyong pa kumne pi kasyong pat kumne menta kum siapo banga pech kum siapo United States pakal affair na siapo developed countries pakal affair pisah kam dari kam show ka pisah ka bon bagi pendekam ka pisah tang gini ki publicity ka bon na dei ba ai pisah ki brio kan kam ya show atau kam dari kam show ti hapo da piong pat iki developing country te ki dang dan kan ka pisah ka dari kam kan tang bakadai kata pi kadai kata kan menta ba poi biang sata menne lada menta
Daro bayo Hill State tandap san post dem gila kan ti gila buon ki brio hande ke jing perkhat jemu ju perkhat pa kalang sa dien ta te kam pi kading ta kadi kata shaban change kan ki fikir ong ta kan namar kini ki baong kidi kiri ki bala shakhmat ki develop country kidi ki basa dien ni mencar kum jo dikidon ke ya ke policies jung ki haki brio jung ki bab ki bara kan ki pi de hang ta kai man ta te kum ta ka de kata ka tang balong kum ta ngakwa ban ong biang ba idon pat khna samla jungi ba kendu hi manga idon ki balong ki ba perkhat phang ka future ki ba yu nga persang ba encourage ki idon ki ba khatre kam lo jong idon ki ba kwa yang ba nyele ki ong ajimut sen ngakwa ba nyele competitive exam pi ajimut kum no ki kot mangan pule ki ai mangan le ki don ba kendu nga ti ba ni kendu nga persang ban ai mensiam ba ki Boleh sebut.